Good evening, Mayam Kurumjari, Northeast Window dialogue meeting tabiri ba pumnong putanam nokjari. Ngasi gi oina ko gi thamjari ba dialogue ki topic si question liki Wathok India Pumba Nille haibani. Hojik si boshem amadi koshem aloba class 10 amadi 12 ki exam si chathari, but unfortunately exam se loidri subject mayam ama thagada ba watli marak sida question leak oirakpa amadi unfair means palm daba akogi pambai sing sinara pasi paktak na torok pasi ki case laire akoi amutang hangat ni matamda mamang da su bose mama sum kose maloba class 10 amasung 12 ki exam sing da yam toina question leak oibagi sigum bagi port se akoi dum lairi matam khara sangna ingni yam chumna chatroba matung da chahi mari manga siki mamang da koi covid ka lak matam swai gi maning mamang tung da mang da swai de gi yam na koi gi kano to question leak oibagi sigma pam da ba pot chi thok pagi thodok si yam na wang khalai haibata mamang mang gi da su mayam mama koi mamang chahi da su thengna khre mayam am lairi social media de wai pum chai chai re masi gi pot chi akoi mayam loina mak uraga khangaga lairi pot ni haibata re maraduna tungan ba akoi gi look mayam am su mamang mang gi koi thingna na bu hotna ga lai especially student organization mayam am su handak ta su DESAM na akoi gi class 10 amasung 12 ki exam seida khogi kano torokpa question leak oirakpa masida chena besing akan bacherak pi gedabini haibna chingba paumi singa unabagi statement mayam thokta na masida khongjang changsin bagi khongta step lokhat bagi moi contribution mayam am su leiri adona masida akhoi ningsing bagi abasi go to school go to college model school thamna ba district khuding ki haibna chingba plan ga paikhat na bagi sung bai nakana marom da su mayam am leiri duga khunai ma chawkhat pa wanga thangat pa basi pukhalang na bahona ba matamda soidana changdraba yadraba backbone yanglen saruni haina mayam na longdi ba pochida yam sathina sum chaselakpa tin charakpa yam laibak thiba masana muk satra singdugi mahairoi sing sigi mahagi career da kari oiragani maduna muk khunai lon sida muk karam haina effect rakani kyam sogalakani haibisi yamna nungnang ningai oiba akoigi tangkak adu yore haiba tare su kan lu khraba class 10 amasung 12 ki exam makoi gi career sen na bagi di asoba lambi amakhu oiriba yamna competitive oiba exam hida asum haina paktak ana pamda pambai sina bagi pot ama lakpasina lakadri be chaitheng mayam pirakadori ba tongan mai kai mayam de khoina khana nei na jana bi damak tangasi thanga jabni topic si khana nei na brasaru gabi na bi damak ko studio election library kai khumne jeru panelist sing di ICHEL express ke editor oza HEMCHANDRA salam oza taram nokchuri ani shuba panelist election bi basi social activist oza Dr. KIRAN YENDREMBAM oza taram nokchuri loina na ahum suba panelist election bi gado busi DESAM ge general secretary akoi gi oza thoithoini oza thoithoi atena matang manung da sungkashon ne join to biragani ahan bagi oina ai oza lakse gi oza HEMCHANDRA da oza akoi masida tungan mayam se khana nabi tanja do ngasi akoi puna lomina se oza ahan bagi oina ujikta soina hepet matiam panjakib da khulai dodam sengap de hen thudong na pandu tar guju education haibasi gi magi kanu si role se asuki matik jawi si yaudana di khunai ma chawkhat pa oithop khunai ma ling ba haibasi oithok tabana maning khalaka doguna maroina amuk haugalai ba angang sing sida yamna masi sigi tangai fadabdo leibani adubu asi daida akoina tongan ba class 10 gi koi question leak oire haina ngangna ringai social science sopo gi pose lain kana physics sopo nimit ta tarik ahumda masi ga muk leak orakpa wat ingai da pung tara da changada exam si ki minute khara kha walingi mamang da social media da maroina WhatsApp ta answer ga kona na mayam circulate torakpa thagalakpa Facebook ta mayam chairakpa si ki posi yam laibak thiningai na haiba tare asumaina torakpa posi question leak oibagi posi oza adum lai adum wangkhala i masi overall na ahan bagi sagi meeting sida ahan bagi thambi uza musi yam laibak thibani na hai tai question leak oibagi asigumba thodok si sina ahan badi nate adu orgasu asigumba thodok sidi yamna thoningbaba hai tare maramdi education haibasi khunaya sigidi kwaidagi maru oiba hai tare backbone na hairibani asigumba sida namthak torokpa adagi seran turan malpractice torokpa hai tare ne ko na asigumba phibam amma he urakpa sidi masidi masagi mahiroi khak khak adu ki wanatana khunai sidi am soningai oba masak amani na haininge ada masi kitang kanba lo ama sembagi tangai pataba leirabra ina haininge aduga leak oire se masi ngarangi se ayamba private school singdagi oina tawi government school singdadi masi kaya
handakidi yarokti na haidare na ko adum si kari no oire ino ai private school gi oja sing si makoina madugi kari wakaldagi azigumba question do miyam da natraga particular mana akhanna Satra haitare na ko mahiroi kharada magi mi oiba kharada madu hana pithoga madugi intention ama yawbugumba ma uri ko maramdi masida thoi singse ojang ak toina towi sida january sing ju ko masida makhogi wakhallon dunia khoina ngak ibside ado oja am oibagi yamna phidam ningai oiba magi kari hani oja kai si mini yam ikai khunna basin pham ma khak neba adegi lengak na su makhoi sing si yam ikai khunna dana khogi sarkar gi weba school sing da su tolop se yam chong chong na piri bane ba oja ni he na chong na piri bane ba school sing adi college sing university de piri ba oja sing gi tolop se adum sing thani ngai oina pira bani hai tai adu bawda pen da ba khogi paisa pam bagi mawong ama leibra the government school singi at the Heidi Sigi Oire. I took a private school sing city government su Lomgi Makada Jarak Pibese, Mashi Natana, Makoidadi, Masagi, Mana Madu Tauraga, I Tabakse, service career, she Tatkidana, Mangidana, I hing the Wanika, Habigi, Mangunda, Adumadi late table. Maduna Maramurgana Makoisi. Adum masigi mong sida sum jatarabra sidagi tokra su school amada phangin lupa sing yam haining dre ko sham tang di ada si ga phanga phange adagi masmaina karan turan kha tokra pesa khara laubna phabra kaina khanbagi wakal lon duma yaubra ha si chu akhoi dum hangningai ne base ram da bu yai ko adubu wahang du di hang bi yai kai da makta oja amagi phidam du thuga raga mana se question do mi khara da pitho ebno mi khara da mi amada yogi ba ani di yogi ba si Hojikti social media gi matamni yam sakolaba matamni aduna sisida amadagi ani yam sugre ture bako yam thuna ta spray tor pa yabni masina agi career da sola kani aido ma uhogdaba male adubu mase yamna kitang kan ba haitare lo ama semaga asigumba examination sing sida aran ba tor pusing se masi phajana chairak pibam sangi aduna targadi sahi khudingi sum likoraktana parkha sing se अखोगी मौंग मरिन नमी चुम चुम दबा फिबम मा परीक्षा तौद्रसु याबगी फिबम मा लाकपि यायबको अदुना तबुबुति मणिपुर गवर्नमेंट सु होति अदुम होनजबा हाइतारे सिदा 2024 da Manipur Prevention of Malpractice in High School Living Certificate Examination and Higher Secondary Examination Act 2024 same agaleva. Yes. Masigi Act se same aduga masigi Act gi makada amuksu kitang categorized to bom lady boko. Masigi da moisi organized crime webra kain haidi khupu ma semaga question loan ba haitare ne adugumbagi manung chanbra natragana mana particular mi amamda favoritism do leibadagi piri bra habna chingba adai yam da kupna yenga sahi ahum dagi manga phaw jail lebi yari ne mi singse aduna masi khangan ba awareness pi basu ama mathau tabra na khalle adun dana segi lo leitabadong no ko lo leitabadong na pangtong da thong ragadi laibak si kai ge duine be hekta aduna asigumba lo ma lei parikha de malpractice to bose yade haidana miyam da mayek sengna khanghan ba ko adu oja sing da su masi miyam khangbai si musi yogduni dana aduna masata solak pa yaba sing do madu tawduna bagi damakta makoi da awareness pi hoba mudi chumbre na khale aduga Kogi Sinataba Chobo Jam Haitare ko. UPSC Loba, Staff Selection Loba, Railways Board ki adegi banking ki service adu da NT and Loba Prakasi, Sigi Matangdana, Kogi Parliamenta, Lo se Mamang Sagi February, the same maga Sagi February Tarahum Doida. Kogi President SN Piraga, she should act with them. Ek all of rule the moon and low moon and later never. She does so yamna organized over crime or regadi Sahido 10 years for imprisonment PBR plus 1 crore fine never muka. Aduna Asigumba yamna Satiba Lomalay Masi Aran Batobakanda, a coisus and Maki Zerak Pangni Haise, missing to the Kanganba ma, Totai Makoina Aran Baduma.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯁꯦ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ 2024ꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯤꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯎꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯈꯨꯇꯧꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯈꯨꯇꯧꯁꯤꯒ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯅ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯍꯣꯕꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯜꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ 2024 ꯑꯦꯛꯁꯤꯒ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯣꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯌꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯨꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯕꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯁ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10ꯒꯤꯗ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ 12ꯒꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤꯗ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ MOC ꯑꯗꯒꯤ OC ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯀꯣꯁꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯒꯤ controller haiba tari masi sigi implementation sigi matangda karmain tawba do's and don't akhoi rule sing se masida implement torok pai matang su mayamam lei masida amuk lakning basi oja sing involvement su leire aduga horok sigi maru se moi su kanthom ba yadam dana authority sigi akhoi kano sik control sigi questions ni kadai jat khagi sini kamain thambini uja taseng hagadi masigi kano se question leak over wathok india pomon have the khanak ta yam bas ore manipur gi kano ore ta ga ko mamang da yam hemchandra yam phaja wafam mayam thambigre tasegna akhoi satra oina satra mahiroi khunai gi leader oina aduga mihut oina sumder ko matam su mayam thengnare ko akhoi gi matam da isamak 2000 da LMS law college leiringai da 2001 to oda da leak oibagi mayam thengnaba kano tawbagi irang mayam thoktana even akhoi na se matam dugi vice chairman or vice chancellor amba akhoi gi oja bijoin oringai matam da even akhoi na locker system thambiu adagi question paper si akhoi question answer script si khotpa matam da yum da puthar kholan biganu university da locker thamaka oja sing la kholan biu si tawai tawba proposal thangat pa babeli orga su mayam tawna kai ku yanaba proktan tawgibu mayam lay sumba mayam sing si even koi gi higher level da not only in class 9 and 12 10 and 12 sinatra manipur yam thokpa lay singi por mayam sum puthok matam di yung asi koi na 12 exam leak oi have a paradise english school oja zu oiba vice principal zu oiba duga maibum suling kupar AOC zu oi hai masi gi ji masi physics ki madu question kano leak oi isi koi na exam hogodo bo minute kuni thoi watlingai dani haina koi 9:30 to leak oi bani hai wafam sing huji puthure aduga cyber crime da madu gi pot thangalak pai thiru matam da admaina aduma fare aduga atopa mayam ama lay ke chenaba yabagi possibility lay na harak pase yam jin laibak thim ngasi da seng na hagadi oja oribo singju satra mahiroi khunai larik paning daba larik tamning daba adagi just mama ampa singna isa oibo singje mark fangal ore larik to aiba haitaba ma khara wang fangaga hayeng thabo ingang changbagi natraga ai sadi letter mark si goi fangi natraga mark si goi fangi haiba yanabagi propaganda arom da chalaga so da koida empty vessels create much more sound ana haiba english ki proba am lai na ko si swai de koi manipur education sector ri chapchan tare then swai da ekoi larik tamiba satra mahiroi larik tamudaba singji gi mathak ta ekoi gi yamna marsuming oina ngasdi manipur da private ki school gi movement je yamna kangen hengat khre da sengna ekoi yengbiu ekoi India da merged over matungda India gi magi leiriba different state singji da magi education sector se masi chawkhat bai da makta kothari commission na
मधुगी recommendation piraganda hamboina India da National Education Policy 1968 adagi ani subada National Policy on Education 1986 amadi ahum subada revised National Policy on Education 1992 semine si matung tara ko masi satna ba yadre hana anoba pattern nama sial maganda New Education Policy 2022 semine karigino makainona ikoi Ministry of Human Resources Government of India na sema imaram karigino hai kanda yamna holistic and flexible learning experience pina bai da maktane hai ni sigi posida hanagi 10+2 system je masigi mota 5+3+3+4 system bo sema kanda music education je adu ke batik wang na ba sema ko pot mayam sing je ngasi koi cry chakra ge aru sigi manung da piri magi main moto masigi da makta semi bo pot je masi cry da mangan ga ge ba huji koi gi education sector da tabuk tori ba private school ga te wana te government gi mari le na ba singju mayam ma sigi pot se dum yabu do bine ko sei de koi na equitable and inclusive education ana haibasina main moto 2020 gi 22 gi kaino si oi bine ba adu arga su manipur gi oina di using unfair means and compulsory passing exam with unlawful means ana semre na farane kaigino hai kanda hojik si da ikona compulsory pass to do ya de hai pot se yeng bi huji school ga tan yeng matam da government gi oiba school je ikona data ama ikona madu phang ma ikona thiba da phangjai madu gi data bu gi matungina kai no ikoi da phangi hai kanda ikoi da seng na hai kanda UDISE masigi data gi matungina hai tare latest report ta phangi ba pot se 27.36% je government school ne then aduga masigi yam kam thina yamna more than double triple high tare ko oi base kai no akan manipur oi je 72.64% je private school oi segi private school oi ba matam da masigi makhoi gi school sing sina school sing se tammi ba mahiroi sing se up to class 10 tam matung da class 10 se pass tar ko matung da ekoi gi mahiroi sing je lai gi chana bi bo gi lai ekoi school da 11 12 taman jage si tau ge na si kari gi no why adigi school si exam nakshal ba matam da ekoi masigi se not only the faults of the student mama mapa singi madugi pochu asoi badum yawi bani ekhoina hai education gi kaino ga ekoi mama mapa ga leibda relationship kari gino kon mama pa yawi hai jai kan da yengbiyo ekoi ahamba education se transform to hona matam da di ahamba angang sing sina magi kaino da education sigi hawpham na daga tampham ahamba ji kaino mama mapa na oya and high number there yam chung wapam ni mung de hawi abi ko then imung manung na angang sing si larik ning thi jana taman bra para pahan bra na draga makoi para pahan bra habdu yeng da bida ta seng na hairam taraga di akoi unfair means aran ba thabak pambai sin raga na pass ta wursu yai habi pota ngasi lai manipur da satri organization ari ba yam su da ga no do satri organization mayam even ko ju desam da ko sina me bol jermini ko seng na masai de ko na mayam angang mayam advice on ko tol le mini matam horok matam da sidai je le matam da akoi manipur da di akoi leiriba satri organization sing na su kanna law hona su phana hona su ngam da pot mayam lai ngasi lisang sin hona ko je chai humtra hena hona ko je marfu hena hona ko je humphum da hona ko je ngam de maram kari no hai kana manipur da di ne yamna berel na migi mamai chumbang ngam de kana mau se tu ngoi matam gi kai ka mayam le leidna ko barrels come kind of powers come out from the barrels of the gun kan high pot se manipur yeng kan masi ata political power gera amo masi ju da kale pot am le se manipur da example ina alis 2000 da hype tare ko manipur amaka ugi kaino da mase ko na panmam ni thokte but pori phai phadre phati haiba tam ne khodi sumaina as an activist na hairaga masi pose hygienic maramdi matam da ekoi underground organization outfit amaka na se kaino da KYKL na ko masi matam da ONK na amaka seme matam da ko thoki maduna kai dawre maduda makhoi kai dawi chumba aran ba to busing je class tak even chatra mayam mang da kap na natragna ko kholaga waraga voluntary force timing a pida to matam da mayam tak ni tna ki na da masi pose ka handra me na khalle hawjiti amu kano gi north east da koi particular manipur gi su underground gi movement sing je lairaga su chumba education sector da kya khut thaba udaba da ngasi ure iko sigi pose na ngasi amu madu gi pot oen ke do madu laigirban natra laitra makha kan to khang tarak te huji kan da ko sigi pose da hujiti amu yare na aduna huji ekoi seida ya loga koi manipuri line question leak oibu wathok se adum national gi paper sing danga si wathok ore si kai gina kana ekoi gi mitai fru particularly manipur da tari ba sing se wa lagon ba yamna tap mati phong ba hura lo ga hura le kana huran da ab yamna lem jabai da to ba kangu fru amaga
मनों दे कोई तुमिन ना लेगा ऐता आराम में पांबी में हम तो रोग लेगा प्रूफ अमगा मणिपुर दा अन्नी हुई हंदे के एग्जाम से तको सिंगी जगह सिंगी यंग बियो अकोई ने ngasai sum yeng kana khabar nei na kanda अकोई की कोशियम की ngarang kaino di thoe अकोई समाइना सीसी समाइन तो समाइना रिपोर्ट तो की cyber crime दा है मैं हमने थोपी देखो कोशियम की काइनो दना थोकी अकोई की सेक्रेटरी जनरल दना को जनरल सेक्रेटरी ना अदुबो अकोई ना मसे ज माना हाइबदा अमखक थेंगई आई मसी याम नुआई तो पोटम को ओये अकोई सेक्रेटरी ना थोकी पोतो अफब पोटम दी ओयना हाइजगे हिल एरिया दा कोशियम की स्टाफ ना योक्सिन बचंगशन मंगमदब जगह सिंगदा मफम मदुदा लेंगाकी गवर्नमेंट का मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग नोडल ऑफिसर ओइना खल्लगा मकोई सिंगना सेंटर सिंग दु यंगजलली हौजि फोगैना सिंगी सेंटर सिंग दगी पामदो थोदोक तो रिपोर्ट अमदा लाक्ति हाइबा पोट अमा माना पीएबा स्टेटमेंट अंगा देन अदो दागरे कोई सोशल मीडिया दा नहान मोबाइल बुथोगा पेखा थाबा मयाम कोई उग्रेको यस ओजा हेमुजु उबिरमनी जर्नलिस्ट अमोइना उग्रे अदो व्हाट अबाउट दैट अदुदी हु विल वेरीफाई इट अदुदी कनाना अदुदी हुजिक अदु कनाना वेरीफाई तौनी देन हुजिक एकोइना इंक्वायरी कमिटी मा सेमे हाइबा पोट अमसु लाए इंक्वायरी कमिटी ना पिरक रिपोर्ट की मतुंगिना एग्जाम सिंग जी हनमंतगा हनदबगी पोट वाफम मुजु थमे स्वाय होता दी इंक्वायरी कमिटी सेमे बे इंक्वायरी कमिटी हाउ फार कयाम चुम तो बुगम गदगी हाइबा पोट ने इंक्वायरी कमिटी सिंग जो हाना प्रजा मियाम सात्रगी लेरिबो ऑर्गेनाइजेशन ना फरिंग तों दोगबी वाक चुमे होजिकती अकोइना हाइसे लालोबु योखलसी नतगा लालोबु सबनरगा थबक तोरजे हाइबु वाफम दी लेते को आई नसाइ एग्जांपल मा थेंगनगिबा मीडिया दा यावगिबा मयाम द पुखलगा इन कोट पीबनी अदना मदुगी दा रूल्स ता मखोइना पीबे मतुंगिना 12 के एग्जाम और 10 जो समाइ तो खंगदे 45 minutes prior to मागी कैंपस ता लेगदबनी हाइबा पोट मा पीरे अनी सुबदा क्वेश्चन पेपर खुदिमक से 9:30 AM दा पुलिस कंसर्न स्टेशन दुना मागी मफम दा पुरकदौनी हाइरे देन अदो दागदी सुबनागी मिनिट निपांगी ममांगदा 9:30 दा along with all answer scripts including question in toto da madu kamaina oribudo haibse it's a big question ado dagadi before the examination ado da ekoi madu ki question se leak wari haibane ba ado dagadi masi ki post leak wari dagadi hujikti net sida praja khudima wal lai bu khubak me da loi le connect to ya fingertips lai haibina loi oiram mane ba not only for belly area hujik question hangba matam da sing ni haloi haiduri bra kaino lakidamni na report am da lakidamni na ko siju yaro do pot amani then ado dagadi question ji ki blueprint am leiram gane ba kana question maker question setter sing kana oi kana makoi gi near and dear ones imung manung paikha thai huji yeng mathau tare adu de khoina paikha leiba numit natra paikha gi yogdoba tha mani wali ngai da orasu question sending ai de horoga manipur da net muthatpa internet shut down to mathau tara kadori braba then what about internet to kaino to rokanda mateng lorokanda net na mateng lorokanda karba to me am se ai gi mamang da gi ban blockade to boda net shut down to wari je koi irang conflict thok matam da sumaina amuk chu paikha ko dingi matam question set to dingai di wan kadori bra habi question am lae ba adu di swai da ina haijaning base both parents students and teachers Sidina Bhapta dong lere. What is education? Education say koina thenam matam da George Washington haram bako. Mayam saying mayam le adrigama. Education is the key to unlock the golden door for future and high say or freedom maiba. Sigi pot say kaino because education is the key opportunity and means of shaping our future high say. Nasi surul da oza oibiriba. Adagi mahiroi kunai imung manung. Adu sumba mayam sina loina mak lalan gadore bako. Adu sigi pot mayam sing say koina masi powerful weapon ni. That you can sense the wall and the Nelson Mandela na haram report. Mayam saying bala ko education ge sigi court mayam saying asni mahiroi kunai gi leaders sing aduga mahiroi gi sing sina mayam ama honori ko swaida ekoi ngasi di ekoi na loinak thamoi sing ga nate marakta phauham kharadi adum apum kharadi dum yaw tamni ko sida mahiroi kunai gi voluntarily tolop su pang thabak toribu kanggo no koi chen sensor sing dana adagi guardian association mayam khangde ahan laman yawna mayam sema chatli bu sing je masida phagi da thokpo challenge achongba mane sigi potse aikoina da seni yembiu mamang da aikoi sumaina mayam ama manipur gi puthokpa product mayam ama se maming leraba JNU da Delhi gi ko mingchanba mayam phangda ngasi di kari gi mingchanba emission ngamaktrim no haiba se swaida aikoi jam kai ni ngai ne okay sir thank you so much ji akoi gi mark sida phanghora gadi haina meter se khakang halak pai ba tare aduga yam phajai to jan thambi bise parents students and teachers Hairiba saruk ahum si are equally important in shaping
ngasai ki en guiding ngasmai gi moi guidance satra masu masai gi pharak na hona matam loina ma ki it's matter of degree ne habetare adon masira sincerity gi am tangai phadaba yamna achaw pot amasu lai saruk ahum simakta da gi habe yam phajabo phom ju thambi aduga huji ekoina hil amasung aduga tam amasung chingani gi marakta yam phajabo za se report pirakte haibagi asong gi du haloi dawribra haibagi pot chimasu not only physics subject si khatang na tana tra atopa subject mayam su oiramba yai haibagi adugi pot ki chingna badu masu lairak pai pot masu laire ai kanoda oja thoi da oja welcome aduga oja akoi lakchaning bi akoina taba matam da hana bihar gi daga yam nokning ba thodok haiba tare masida akoina yam ngak naga thokpa aduga main ta ki do ngasi di akoi gi manipur su ngasi thok kan da national saruk ama oina national gi kano gi media man paper man loina wai jaira kan da paktak nang khoi gi simu adugi saruk tu da goal chansin bangam ba gi type da haiba tare adu mani yauksil apoi pot sima laire aduna matang sida oja lakchaning ba se akoi gi chahi khuding ge samane lik obe pot se khalip matung huji se amwa bang khalak pe pot se lairi aduna oja hoi gi site gi su kano tawra kan da matik jaba da ni pi ge tamne ha be gi kano wafam mayam ama sida saw contribution am lairi matang se lakchaning bi ja khoi gi taseng na haira kan da masi gi pot se da oja kiran yam phaja ba fam am thambi ki bada involvement haiba tare masida yam chauna connection le bi involvement to bagi achauba khoi gi nexus haiba tare masi gi mami se ताना का तुम लाइरे हाइमन बथो और मसी पुथोप ngam से करी के पोचिम लाइदना काउंसिल अमसुंग ओत कनोगी अकोगी बोसेम गी मागी अथॉरिटी के क्वेश्चन से कमाइन थंबिनिंग योजा अन मुक्तदा कगी बोरिस विंडोगी बुरो हाम देसाम हो सिजर kai kun bocheri loina sobla busu kai kun bocheri loina election biriba Panelist ojani busu kokno ni kai kun bocheri azki hangbiriba hang dugi akhumina bijara kanda han bada koni yeng bayari se boram sung council sina kitang nakalam dang atang thamjari ge apungina hoji pangtholiba class 10 amsung 12 ki exam sida question leak koropagi chena ba mioi mari phare yes amana ani mana class 10 ni da chena bani duga ani mana class 12 bi da chena bani chenari ba oja mayam sing si atopa general people am to eram da bai ta center tu ki AOC dagi hor kanda school damagi vice principal aduga masamangna founder oiram ba school du ge tare aduga amuna mu ngasigi ngarang physics ki subject ki class 12 ki exam sida question leak of the scenery bo ja amusu yauri mark su center amagi AOC ni aduga amana driver ni haibagi poram admaina thambai dare aduga ngasagi AOC oriba ngasi physics subject ki oina AOC oriba nupa si ma masa jung boarding masagi boarding mu salai ram bai dare adu swai sida boram sung council na exam amagi masak si kaidanba thawai haksang yamna hona jare haraga su oza ki sinpham sidari leseluraba ajuga oza amu oibagi ethics tudi yaudraba mioi singsina oza gi sinpham gi sangsela kanda masiguma mayam sing tholai ne adunga akhoni yengbe si kaina kanda hojik tongriba boarding chalaiba bu harasu school chalaiba bu harasu tawriba mayam sing si mayam gi su tongan tongan miyeng leibirangmani desam gi ujaba miyeng dadi human resource ma masidagi puthorokani na khanja bai tare from school se koina factory mani na koina khali karma mokal gi factory ekhoi gi tungdala ka ekhoi khunai si bu mapung phaba khunai ma oina badauta madugi semak na khunai ma semak na badauta afaba maru changba mirol ma puthoraka du si school life sti puthorokani madugi takbi tabi si ojadun oirakani ojadun lamjinga kanda khoi afaba khunai ma semani habagi asama ekhoi da faujabane adu masigi taiwona bada hoji tawrisiti khoi business sector amoina onthropai hoi ekhoi business ki lamsi yamna mathau tai yamna phai business ama to wai sem phaba poramani tawdu bu ekhoi education haibase maside sida business toksala aduga ekhoi human resource haibase maside sida business toksala taragadi yam lure tare amna boram sung council na phane yamna section lagasu ekhoi gi ozama oibagi ethics adu integrity do madu ngalak tam taragadi akhoi na phane kan honare harasu phane kan responsibility lore ekhoi khudimakna yamina rakanda ekhoi lofam to area sibo ki responsibility ekhoi lowum to e section khudimakna haragasu ojagi obi ethics to madu ngak taragadi masigi ka thoidona kanaba legado mande amna masu stage da ekhoi na yam hena soli bidi kaina rakanda hojik mama pa sing su yoksala ine masigi aran hui to busi tare ekhoi na mayam hojik na inarisi na poina question leak oiba harakanda social media के platform दा ngasi hangado wahang se dugi pung khar exam hogodoba minute khar ma wali da social media के platform thengna ba seje2 tane ba khoina question leak na khoina panari jai tare adubo desam da fauja badi kaina kanda question hack set to bo logi ba numit to madudagi question leak oire haidana khoita fauja he tare ngasi dei chai khar gi mamang su adum thengnagre question setter ni haijaba singna boarding gumba coaching center gumba tonga tonga school sing da sala kanda
pung kharagi natraga numit kharani like ta kanda aroi banu to moina piramba question sing do maru oi bani hana piramba sing do madu exam da chap chana hangak pagi pot phaw da koi thengna gi lai grai tare adi tar gadi question lik oi basi ngasai gi chi ma social media da sai thoro pudu khutana question lik oi oi dai tare oi tadi swai da oza gi integrity do kai lai gra ga dune masigi chap chaba integrity se masi lai ra kan da ne ba koina afabu khunai magi afaba mapung phaba exam ma kana to bongam ko to sai tare ni ko auna sidagi hawakanda mama pa oibusing sinasu kadai do oza question setter lege se kodi thiba satpa hongna re aduna marung akanda larik habisi mapung phana tamdragasu ai sama wangna phangagadi madu loimak yare na khanba mama pa mayam ma masing henkalap aduna maktabu ekoi ihan hanba board ki ihan hanba exam hobunu mita ekoi gi board na ayaba pibi rakanda ekoi school khara satna bagi yapi school center amada center si ekoi gi keno dai tare ne uchiwa high school da ekoi satpe ya bisi pira kanda maude do khongban chelam bisi angabu phang khongban chelam me tare ekoi gi hyang thang gi bol lai from da pau namaga satna bagi mong se masi mong hairam mana nai tare ne mama pa sing sina masa pe kha tha base masidagi masing dagi mama pa mapan da lei mama pa se masi ne masing yam bai tare aduna madugi control si bok to lei state force no bok control ngam drakanda state force marta ge tare ne audai to duty ta ga leiba mi phau da note pisal ma da chen kana to na phana da na tong gi ahan banu mi sida bokta lei ge tare ne aduna ta ga di mama pa sing su masa sing si mak phang no bona ba ai tung da la ka to khunai akoi gi mairoi khunai sina afobo khunai ma sema kani habi gi mang se to kor kan da bai mak wang na phang de de habi gi som sangjal pa aduga sigi marak sidai sida akoi gi class 10 natraga na class 12 thari ba mairoi sing se masi wakhal si yam nauri ba mairoi ngata ne anu mkhoi si yam sen ha kan da mayo songkhulak ta ngai ri ba adugumba miro ngata ne tare mayo songkhulak ta ngai ri ba miro sing sidai sida mama mapa adagi oja sing leiba mayam sing sina aran hui to hola kan mkhoi si aram lami pusal kan mkhoi songkhulai mayo se loi ka thala kan da mkhoi si wakhal di soinai ra ba adugumba phibam gi miro lama oira ka doi ne tare ne adna masigi oira mutung dadi ngasi dagi na hayeng akoi gi masigi chaina se koi khangi da ba adubu soinai ra ba wakhal mayam sing sina punjala kan da akoi gi khunai magi masak se lepa ka doi ne ba oi tar gadi wakhal mapung phana khanba ngamdraba aduga makhon da hoji wakhal gi loksingi mapung pha ba se yaudra kan dadi karma makhal khunai ma akoi tungda pirak ka da ge se masi acho wa hang ma oi he sma ye han brong smai tham okay oza ai makha matem tang samta jauge oza hujiki matang ki da akoi gi laina wadana aina horen parikha da wana hin thil tum dan tharuga da poto question du ko konana ai gi mang sida tara kan da adugumba chahi mapung mature oi diba satra singa laina phang ko poto wadana ada ko gi ining bagi poto temptation haiba tare angang je loina chai thoram da du gi poto ma leire aduga ko gi parents sing su thogat pa masa sing de mark si wang na phanga ga di haiba gi pot se katang na focus tawra kan da atopa thoidok na khalu da na si gi parents manak ta gi su hekta thaina gi khoi khongban chen ba du gi mong ma hanjilap ke posim leire masida aina kanjab da we had a discussion siga mari leina bada bo sem gi khoi gi question sem bai yawi hain oza ma khoi oza khoi mamang se tawje kido adugi matang soida khoi gi question gi atoba official hai tare officer kan pham pai ri ba ma khak yam na nak na ba mari leini hai bagi pot adudagi ne che lau tho ro se ma hai bagi pot ama khaki matang ki da marak soida question lakpa ama sung leak oirakpa sigi in between the gap ama khak leidi base ma se da kari section aho ba ma de chaung lei base da amuk miyam sigi chingna ba sima de adum leire hai ba tare khoi gi ngai authority ki question sida su aduna la am matung da di chai thora matung da ai WhatsApp te yora kan social media de yora kan ai gi pai riba phone te yora kan da di punama ki khudung chabe longning bagi da pak tak na ma su na khoi taw be pose leide aduna ngasai gi khoi gi official akano gi matang ki da aduna example am oijara kan sigi matung marak ta su gi chingna ba ma khak leibe pot ama sigi gap sida aho be se mention laga hena mapung phana section haning bagi apam dum lei hai ba tare adu swai ba gi aho be se di kamai tham bining yoja hoi swagi matang sida di khoina cyber crime gi report ki matungina khoina phangjaba hoi mioi mari phagat base misida koi phangjaba si kaina kan da hoji pokta di authority oi hai tare boram sung council side pokta di masigi posima hoto na maral leibagi pokta di udri tare hoji pokta tare ne moge akan kanogi da urisi masagi vice principal yaw school little star gi school se masida di vice principal masana tawrakanda photo kapagi porama adugi proof amadi leigra tare aduga class 10 gi class 10 gi sina little star how ko gi se sida mas ma masa mapu ne school gi aduna mana moina photo se kapane habagi kanoma cyber crime gi report gi matung adu khangbanga me tare ani subada masagi paradise school ngarang phari se ngarang phari sina mosi ekoina ujaba question paper koina ujaba bawdadi makoi gi tampak da thamakana gari manung da kapagi photo mu uri tare oi taragadi masigi posi gai la ka dona kanda police station dagi na school do porpa
ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯋꯥꯛꯇꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯡꯕꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ OC ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯁꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ OC ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ OC ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ SO ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ OCꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯎꯁꯟꯅꯗꯕꯗꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯒꯤ SO ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗꯣꯔꯤ ꯖꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ OCꯗꯒꯤꯅ SO SI ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯧꯇ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯝꯍꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯞ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦज ꯏꯐ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯒꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟꯅꯦꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2 hour ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 80% ꯍꯦꯟꯗꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯩ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯅꯦꯛꯁꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯇ꯭ꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯐꯪꯅꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯊꯝꯖꯤꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯥꯎꯟ ꯆꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ 12 ꯊꯥꯏ ꯃꯥꯅ 12ꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯅꯪ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯤꯗ organized crime ama moina satharabra haibagi chingnabadu layaba aduni ngasagi aina ngasai ekene rules tigi matang da halir kan sida manipur gi oina gazette notification thoki badu da anglai sorry ainum sahi ahum haigi male madu khara onare tha ahum haibane ko tha ahum aduga extended to 6 month phawba admaina haibule adu masi pimbali sini da aina hairidi aduga mapangi leriba UPSC की सेम की बा एक तुना सही अहुम दगी होलगा मंगा भावा दगी लुपा करोड़ अमा भाव की फाइन कायना हाइरे से अदा पेनल्टी दु चाव लगदी क्राइम तौदरी मी दु खितंग दि की भावे ना अदुना मरम वरकांदा हौजिकी मणिपुर गैजेट नोटिफिकेशन थोक तुना 2024 द सेम की बा मागी रूल्स एक्ट तो मदुदा यावरिबा पेनल्टी एरिया से मसे खितंग चौखट हलगा किहन बाय तारेने मीजे किहनद्रगदी क्राइम जे सुम हंजिन हंजिन तोरपसु यायबा अदुना अदुगुमबदु थोक्तनबगिदमक्ता मसी यामना अकनबा लो अमगी मथौ ताबदु लैरेने खल्ले अदुगा हजुकी हारिबा मामा बापा सिंगी मतंगसिदसु परीक्षा से नक्सिल एना हाइबगा
adum khoi macha do laik pari bain sena bagi muta question thi ba chen ba parents su adum lei ba ko question se mai na khar chani adegi masina khar chani chana de na ko ti ko chen pesa yam ting no hona jaba yam wa sa ba parent na hai tare adugum su leitabudi nate madu kadai ba bu chumbage haibidu masana khandabam thui mana khoi spoon feeding de pichal raga angang du na paju padana haiju haitana parikha du mark wangna fanga kan sida suppose hajik hariba physics ki subject ki ngarang gi se maduda marks wangna phangen lower se adudagi amuksu ngasagi need kumba kari kumba si try to ko chen chelaga aduda su khan grain lower se ba knowledge di yaw dana madudai da managa doctor go oira ga ni hathara di kamai to ko de ai musimusu koi ningsing masumi madudna magi mama mapa du layeng ba thogadi mama mapa du kamai to ko de se khaloba moi masana su ko sumaina haiba lai aduga question chanabagi matang se sta koina question gi mamang da ko gi secretary ga famino matamda man hai sahi se like amase suppose physics ki subject ma hairi ne ko physics ki subject se jena asuk pan ba physics ki subject se sahi am khata na te ba tamma lai se sahi manga tara tam lai ne ba aduga masigi manung se sida oza amana sembaga se chapter chap manaba chapter du da semak ba se masi chanaba haibu du mudi soidna maki oigane ba aduga kitang nainaba oza haitare aduna ga semaga mamang sahi asuk ta se hangre mathang da se hangre adi handak se hang pi kai sida mukhoina semaga analysis to ko phajana tawga tawkanda chanabagi di masida adum uthokpa yayaba chanabadu di amromda crime na teba aduga ngarang na hangi uiriba sigi blikhu sidi photo kappaga adorapani dana ko siga question chanaba haibaduga khenaba leba aduga question chanabagi matangda di likhu ya haibasi yadeba muka likhu basida question khudi maktani yawrisi angang singi khudi position tanarakpa angang singi yan kana question karena luba lai ta yawdo tawo ko adugumba question jinji masida mark sukina suk oiba ina leiri ko adugumba logical oiba question du lik oiragadi maduba khudna iraga photo natrusune khudna iraga porpada adugumba logical oiba question du yawaba chap chana yawba thengraba aduidi aduda sulik oi haigane ade photo kapaga agalakpa sikhatana dabada adu hojiki hairiba logical question sidi lyric ta mata yawba nateba semakaduri sidi suppose mamangi examination da aina mu ukiba makak yamna phajana sembai tare adugum logical question amada manipuri subject ki da rajanu semakpuri yam phajeba ko nupa amkhaki masanupa ahumle masanupa atumu kaimin ko gen hange se lyric yawbu na teba se aduna asigumba logical oina semakpa masagi khantaba hai bai tare khara angang sing dugi yone semakpa asigumba question se lik oiraba sinmada yawraba natagi se maset une irga pubuda yawraba aduidi madugi question paper to lik oire haina lobu yare sini mokhogi authority gi mekai digi harise aduga photo kapaga direct oina thagalakba cd adum masana adum crime tawre habidudi dum yare nako madu organized crime oibra haibasi munni hobum change organized crime mai targadi question je koithi thiba question chen bam madu phangna hona ba ring amagi manung du lerga moina hekta sanaba kangbu adugi manung chanbra adu wergadi madu khek khare hena penalty da pibam thui asigumba law singi mathang semaga tahuba nata targadi khogi education sector si examination je pangthok to su ya bi phibam la ka dawreba hoi examination si da blik oibagi opam si di manipur khakta gi wasunate hada kakta khogi haryana da su sigi chahi sigi examination mathematics ki adum question paper leak oy adu english ki su leak oy adu mokhoi su inquiry adum chathariba question leak oy bai thabak sidi masidi adum thokba su yai thoibadu hantha hanaba honaba duni mathau tari sidi pumthing ba haidudi amuka ngamba su yai ko honaragadi adu madugi manung da lady sing du mi ngata neba mi sing je makhoi own interest tongan ba ambition leijaba paisa khargi damuda thabuk torokpa adugumba thajarabne haina hajiki khogi nauna haibadu thajarabne na sarkarna hapiba masagi school amada eosi ko helaiba adugumba mi sing thajarabne ba thajare na haibakanda mokhoi oina tokhala isineba
ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯅꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯟꯊꯔꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ penalty khara chawhamba ma mathau tari tha ahum bhag natraga tha taru bhag jail thamaga thorakadauba leiragadi adudi irai lai hena parkaneba aduga government gi oja oiragadi masi khitang ju kiyeba moina magi service tu gi yengaga ko aduga private school lo leibo oja sing sidi adugi magi service oiriba hingnabagi lifeline oirido tatkani tatoi ka habagi somda moida thoidona waba leitaba aduna maram orkanda ngasagi sigum crime si taruknabagi maram si oheleba aduna chenbu chenergadi hauji hariba manipur gazette notification 2024 sidi yauriba magi penalty pibagi area se sikhara hengat hanba chumen khaleba masi hengat halaba matamda crime to bui changje hantarakane ba kibam phorkane ba aduga makhoida sigum ba ma to aina aran masi to kanda agi punchi chupuda soiningai oiba penalty ma pisel agadi has masi to do bana phayena harakane ba adu natra ba ko sidi government school da khogi sagi private school gi ojaduna to dumaina to boi targadi ma soidramaki yam sathiba penalty phanggadoi ba ko service to terminate torpa yai amu hana magi lifeline du mangadoi ba adu ma ki ba sidadi amuka aduga private school judi problem leire ba amuka aduna somda court la kanda court na pibi ya ba magi penalty se masi hana leiriba law si kitang semdoga khara hengat hadaga ko amutang yengba chumbraina khali adu natradi masi repeated oina mathang sahi da su adum thulukpa yai na okay sir the only solution hai tare maroi ne amna mo stringent oi action lokhat pa punishment pi ba matung da so amuk tauge na khalak matam da isada akiba masi tawraga dei masi ki do sa se tani haibagi reluctant oina ba isam samna haida kanda punishment se pifam jana akoi matung mana amuk khan tawraktana ba yamna kanna jana na pi base masi solution na chobu oigani haibib ne jana yam ngai jai oja kiran da oja hujik lei ri pose guess akoi gi india gi tonga tonga message sing da su lik oiba khot pa gi sigi pose dum leire aduga manipur gi su amuk lepra matung dum hogula ko pose amuk leire aduga handa ki ngarang han gi podcast di akoi amuk pura national paper mayam da akoi gi pura circulate tawrakanda manipur gi irang du thoingai manung gi da question leak oiba gi se koi gi purana yam paksan na yaure duna manipur gi akoi oja muk lak charakanda education system si pura whole of India the image se kamai len khali kamai thambiding oja hojikti aikoina tasengna di whole India da di education system se manipur ji yeng ji total failure ni quality education mo to quantity education ni ba ta lai se target to no quality education ne ba ko whole India gi na aikoina haije budi aikoina tasengna haraga di new education policy da mana pi ja sai mang pan ja ha chak tam halare makha ta jage ko NEP 2020 na maina pale holistic and flexible learning experience pi no panam thami mairosing gi curriculum handhalaga content do 21st century ga chana ba hai tare ko kay ama hapsel la kana like ngata like the yaw do sing ju masagi mama lon ju up to 5th standard extendable up to 8 my people mane subject to correction hoji ko simadi aduga my period da yam analytical or critical thinking experimental learning adu creativity madu achep panam thamakanda ikoina NEP jina to 2020 aim to 2040 vok ta aims India to be one of the superpower in the field of education haibane but Manipur di total fail ne hosik aduga amuk suk message da anoba kan magi education gi pan manung du yauri kan anoba technology sin raga anoba knowledge skill confidence level amadi magi atop hengat na ba mayam ma thamme ko masi mayam se kan ni hosik Manipur na private school linkhaliba kangu sina magi satra masing hengat na wana ba if magi school gi satra ama hongdok charage na magi emission ga tawsal urga pacha thirga emission torobodo school am chak kya manda whole chahim gi phiti do monetary school gi kano piroi transfer tarage piroi si ju problem ama masi yam phadana check to gudam government na kari gi aina school my school du phathe no hongdok chanenge aina link up school phathe no ja hem gi du phare na chak kya raga aina ai pacha thidu mu hai bia bro that means only paisa tanabagi business ki ngasai koi now to do na high do madri hen na atopa pot am ko umse moi da yaure ai nu uzabadani ko sina then ngasai gi organized crime or me or the be have se yam hemchan ha ai di organized crime ni with some group of gangsters ma'am pullaga to bune se masi yaningi madam thoitoi bna have yaure adu ngasai boarding gi matang bona dai boarding am ha gi ai ja ju boarding thami ji apik pani ko yi di ko adu woji amana class 2 ni but thami ji kai gi no
10 da thamgi bian da thamde bian but kaino da ekoi yum da uji kan mobile me am paira lei ko puda lariki chang da bagi boarding tawda thambada kana basu lei adwai da di 9 adai bokti sigi kaino se yaw da bani na masum makhoi da yam achokba pallama se class 10 12 sine ba mayam uri se si yaw da bani na masum basi kya leite aduga boarding school na hangba boarding na te tuman bane sum da di amuk 10 yaw da basi da di boarding gi apaba mayam musu lei haijam ni koi na haije aduna boarding se masi ju yam na strict rule khara government sema mathau dai adubu aikoi gi manipuri yam luri base aikoi na ta seng haraga di aina thijan mamatamda unified district information system of education UDISE adugi report 2021 gi matungi na haitare aikoi gi report sida one decade starting from 1990 to 2000 bokta haiba decade amasida subnagi school kano sohum mutang board recognized and unrecognized private school je leram me harde kamai to gai kanda ta seng haraga di Kam sathi ke diyong ko 2017 dagina 20 fawda school je chama gi mathakta recognition pitho em adu tagari 2010 bokana school sari gi mathakta pithok leramme magi manung da piriba criteria lamli chumi koi khangre aduna hawjik se ekoi ta sengna 2021 dagi hawraga private school gi masing je hawjik fawda UDSI gi hujiki ain haiba unified district information system education piwada latest report ta 2020-21 gi manung da hujik piba se hujik total number of school je helambe ki walam bai ko chanam dam je 2842 OM out of these 1884 department education na look after to wa aduga 952 na tribal welfare aduga taruk amuna social welfare department na tawen hare kan ne masa ain haiba government na 27.36% government school way aduga 72.64% private way haije swai da yam sathi isi kaino da sugum government na order to ga laiba mayam se mayam phada order mayam lai manipur government gi yam beham chandra loi lebi ngani breski di to boy bini ko sidai da aina haining gadi ai khoi ta sengna government na thoi bu order mayam sing sida yengbi oba order sing sida thoi bu order se amatta indaba school academic calendar salai daba ari government to bu order sing se na thai daga moi to ning ba to ya ba to school yam lai ko then makhoi gi adugum bodu da ai khoi na makhoi school ama recognition pi matam da lengak ama akhoi masigi ta dinga pi matam da magi criteria je fulfill oibra oidabra yengdana khangna chana madraga michang changa khugan banga yenga pithok ma am su yaw da nate ko no ubda masi satra gi bodi ona de sang yaw ya hayoge masi strict check to biyo school da lesson ba ko ya bro yaroi then school da magi compound le tabya bro yadi school na to wana separate like dam magi playground like dam criteria am pidi mani ko mai manung criteria me ama ma ingona sil lo yaujari ko madu lo pal draga su ekona magi stage da pidi ba criteria me am si yam chane adubo ekon yeng biyo lengak amagi masak thien bantra phajan ba haiba se education sector sine yamna chumna thamma matam da yam strict one thamma matam da oigani ase ekoi chwai hujik khona government lo training ne ba koi chu SURBALA ju koi naw ju yam ju ai ju loina praja sing ju government training but government yo na thoi bo order me am electricity kana no government gi makha level employee ching to ba mo koi gi corruption bribery me am sing do madu check to ngam da bai government aso do government ta wa ne government yo na policy se me kai no da manipur government yo na aina thengna jab matam da amakhak ai budok chage ngai do da ai khoi gi mamang da 2020 gi new education policy puthok threngai da school pagalansi mission 2019 sema kanda holistic growth and upgradation of schools and to reform to improve enrollment of student panam thamakanda education sector pagalani na maseme amuk madugi mama ekoi azredra amuk makha da manipur kanoda amuk manipur government kari seme quality education should maintain to nabaga loina na education sector je padana thamna bidam da the manipur private school registration and regulation act 2017 babo sema ga laigram ne sidi seme ek mayam ham rule mayam laire kanana no indrise who is responsible for that yes government ko ni yeng government mara lai but mara laire hadu di recognize to school sing je si matam da hoji phari basing do yamna heavy or punishment even if yaragadi indian gi law da capital punishment na highest punishment oi ko adu dagadi court ki while judiciary da karen power pito thijal laga ikoi gi thijam bagi pot che ikoi gi yam awang ba level on thamaganda kolo machin thido ko matou tai just ki statement machin thido di heng to det po pi dana ko til det po madu daka oi maram di sumaina pi matam da magi school gi private school gi manung da school gi building premises ma phajal legi dabni adagi magi safety hygiene qualification educate payment of teaching non teaching adaga prescribed non disappropriate free aduga mayam chana karon sing mayam le ground legi dabni adu classroom magi keno legi dabni mayam ama piri mayam sing sia akhoi gi manipur gi oina di amta leite example na habada school phagalji mission hujik che phagat pante school muthaji mission onto eb oja khara satra khara mama ampa khara
lainga ki mi kano khara mercenaries mari lena ba khara na aduna sumba pot mayam sing ji sab chaw punishment people gi mathakta direction da budaka dai aduga huji mu yang biyo manipur government na aduga india government na new education policy je phagana bai damakta magi mama lo no tamjaba bhab tahanna ba advanced learning mayam ama da holistic development yen tawringa is da paisa su yaudna tambaya ba government school da apa oza mayam je government lawraga thambadi thado onkari ge private school tamino je it's a big question adu tagadi private school mayam sing che kum infrastructure chuba private school di khara ga tabu orangani sudaba sing je jaba jaba da kakthak piro da government school da thajan biyo boji aduna ga sai oza hem na habi ya bazo poinam yauda iding jang ini go si poche government school da thabak tobo oza sing ge onadi ai suspend sat pe ai terminate to ge bi ai dismiss to be ai aduna ai na ki dana thabak che kitang mana ki na to we ba aduga swai private school di ai to lising tranga phang na ke dino tara phang na ni pan phang na ke dino then I should have to go in the track of this bribe corruption natraga unfair means to buda mating pang chung yaw ta ne chat pa yaw me haninga lite then swai da ne ko na education gi probab saying me am je phagi tar je oza jeng na hadi education build up gap mana thong ola kanda oira kanda my bridge or kan nakan ni samna li kai je loi phagi tare investment of knowledge is played best interest and I Benjamin Franklin na hiram bagase ojikti aduna treba education ate ma khwai wang phangdo education sector de koi corruption yaw da ba aduna madu bi potno oire kan haibse hoje koi manipur ding asi thoiba conflict crisis kari solution ngam de education je mapung phana kitang khandara magadi magi poto leram magadi madu gi solution ma yamna critical over thinking me amdo leram magadi oram bazu yan khali aduna the only person who is educated is the one who has learned how to learn and sense and madugi poto aduna education foster critical thinking problem solving decision making skill empowering individual negativity in life challenges sing do madu sing ka holli kana education is the most powerful which you can sense the world and understand me la han bai sang mang hage bot me am sing cha aikoi nga sigi surol sina ka to pusum de sigi me am ji ka thora bani na aikoi jiti new education policy ju mawalau de adagi aikoi na hujik tawdo thok me am ju tawre aduna guidelines sudan laiwe mayam number 1 recognize tawba sumba scandal scam da senari mayam sing ngasai koi ki keno na thoi na high da even had question set tawgiba loi badagi question se leak oira gum bani high se masik manipur gi na la roi dawni adadi kono ji high se question se tha ka wang tawduri adai ngasai gi oja khara question setter khara mafam da boarding da tutorial center sing zalaga larik ta pa haiba se kana no question set yarum ba taraga di madu strictly punish tawdabni manipur not only education sector ga ekoi farmers community sectors ani se masi phajana ekoi da sena nga aga phajana ningthina chalhan mangam draba ta seng ha ga di lamdam ma do dum lai kha ta ba mi kha pom lamdam oi gane se ekoi na haibna ti ko mayam ya na ko ko hujigi sensitize to se jam jam phajan thambi di sida kadai degi ko na tak thaba hura ga di masi mahiyan kane khale du masi kano to buda semdok pura kyam kuin chang to man number 1 semdok pura kasu kuina saninga leite number 1 is sincere honesty transparent accountable oiba ma change government gi lenga aduga lenga ki makha da leduba education sector loising ga mari lenaba se bosse moigera kose moigera adagi higher university level da laiba education e wagera s wagera university level or go masi yamna adugi post change adugi mathakta ekhoru ji haijani se punishment akan ba change ko sigi post pi da taraga di ekoi tahau da taraga di ekoi dum tumgani manipur mutkani aduga even ngasi ekhoina si hari ji kaino da ngasi nung din gi evening paper pabiram nen khalle ko masai da yam nuai ta pot am khak chung ngasi de dum thengnei ba suma pot mayam se sigi post ne ba ekoi ji nuai dirdi kai no hai kan da ekoi na ngasi di ekoi sumaina sector sing je yam maroi ba sector sing je kari nuai je ngasi ekoi ta sengna praja miyam sing jina khang da badong ngasi torok pase masi yam nuai te aduna sumba sing je khangina na matam da hona na bai da mungtan koi ngasi satra gi organization mayam no thola ga ngasi chong thora kan da voluntary service wara ga su chatna khotan tawi mayam je aduna ekoi ta sengna hare ga di agriculture sector da lupa crore tara ga something adu ai maming du di direct ningjang ba thok tre ko ngasai nung ding paper am da yaw smai khianare si tore smai lau thu ame beneficia sa ba yaw me si je education ga chamana dro lariki potuda ngasagi sondar agadi iram khudi mut loi sondar kani quality education mota quantity education lakani aduna ngasagi first teachers se parents aduga magi child piba then magi makha tarakpoda magi school thariba oja singduna next second guardian oina madi angang sing mama pa oina mu magi system duda magi makok tuda hanjin gadabo magi future gi oiba mayam singdo magi masa singduda magi value nataga language skill nothing anything life the sangbo pot khudi mutu man insert or puda oja singduna su mama pa hapde mutu no hapde ntro then aikoi je hujik che aikoi na
यामना लाइथोना खनबा साइंटिफिकली लो येंकांदा अखोई इपाइपु अहलमन सिंग तम मजिंग जे लोइना मदम मालेम के चौखटपा मैम सिंग कंपेयर तौबियो लाइक लाइसु निंथिन तमम दव हाइतबा इपाइपु सिंग खलंबा वाकलोन सिंग जे ngasi gi suro larik hai hairiba ai gi yaung sing na akoina ngasi uba khangma ngamdri ba thoi अखोई अहलमन सिंग तौरब थबक थोर मैम सिंग चना कालो मैम सिंग असी करी काउसले इसागी इनाद इसागी लेजरम कल्चर रिचुअल स्टडीज मैम सिंग असी काउ पजिनसु एजुकेशन द फंक्शन बगी पोट म ओय ओके ओजा अदु सी पोट मैम सिंग छे अखोई ngasi हिस्ट्री खंगबा डेवलप तौबा अदुगा अखोइना तसेन ngasi थक्सी खासी खंगबा खंगदा बाइला आइजु एजुकेशन दे ngaतनी को अदु थक्सी खासी कारक पदरि मरम ओर कांदा अखोई एजुकेशन सेक्टर लरिबो ओजाना माई मागी तौगदब मथौ से मसा मसा की कालगा ngasi प्रोसेस मैम जे काला काला तौसन रपै पोरे अदुना अखोइना हाइबदी द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब आइसे ओजा अमो ओबे तारगदी राइट पर्सन दु ओइबम राइट जॉब तुगी दका ओइ मागी प्रोफेशनल इथिक्स तो ngakna चपंगamba aduga magi profession do mai onsen mangam mina oida somda oja wale kanda aswai government gi nanaba mantri madur manakta chatla kanda thikani rega chelaga thika to hona budna kamaina oja like tapang ngudo no thika to biyo like tam bige like tam biyo aduga school link ke school link biro school link pata aga di school gi criteria government nga sai chen gi na haijagi ba registration and regulation act 2017 do school paglan ji mission do mapung phan ge 2022 mapung phan ge aduga indiana dream toriba 2040 fokta ngasai aina haijagi ba poto malen gi oina khwaidagi one of the superpower in the field of education do oin gi hai ta gadi iramdam manipur ngasi ikai phuruk khungaga india punamakta nilliba potse nileloi hai ta ji pia leiner governor tawtari union subject ore ko aduga state ki mathang para government la aga su hojiki registration regulation in 2017 amadi school paglan ji mission ani da focus tra kan private school mayam je hojik lai potse henbun gre maching je school gi population ga chana damna loin mak soida la kan maximum soida la kan da even mafum jadab lai mayam install erect toy mayam soida laga mafum chaba school gi जगह थमकांदा मागी गवर्नमेंट की स्कूल सिंसे हाना डेवलप तौर प्राइवेट स्कूल जे ऑलमोस्ट मैक्सिमम मुथल मतमदा मणिपुर क्वालिटी एजुकेशन लापा याय थैंक यू सो मच जिक लाइबा कोई प्राइवेट स्कूल की मसिंग से सुकी मतिक याम हेबदा हेमन मथोरो कोई की मणिपुर दे लाइबा से मसे फजन माइ क्राइटेरिया से फजन मेंटेन तौरिब्रा फुलफिल ओइरबा सिंगला हाइबने सिंगदु रेगुलेट फजन तौरकान तौबगी तंगाई फदबदुनी हौजिक थंबिरिबा पोसी ओजाना सुदुगा मणिपुर की ओइना हाइबा तारे कोई की एजुकेशन सिस्टम से entire country se geng matam da yamna akoi gi phibam soksil laba adu mapot am leiba mak na mayam wang na phanga sakki taraga su akoi gi ada competition lakum da quantity tu na chat khim da adai area du da akoi ji thengna ba ngamoi da ba yamna ning ba kai ningai ura ka da achau ba pot am su leiba masi masu akoi na conscious oi ba yam tangai fadab du lei ai oja thu thu dam lak chi gi oja huji akoi mayam am nei ne re magi soirak pa mayam am leire aduga masi फागन गन हमदा कोने स्टूडेंट वे एक्शन लखत पा दुगा पनिशमेंट पीबा सिगी यामना तंगाई फदबा सिम लेरे अकीबा पोखन बा हाइबा तारे मसिगी पोसिम लेरे अदुना स्वाइदा ओजा कोइ लोइनबक लेरिबा ओजा कम्युनिटी हाइबा तारे ओजा कम्युनिटी सिंग किदा मसिदा कोइगी नियम चुमना तौजबो ओजा सिंग मयामम लेरि अदगी कोइगी अहिंग तुमदना पाजबा सात्र मयामम लेरि सिंगबा पोचे मयाम सिगुंबा लेजरिबा मयाम मसिना सुमाइना नियम चुमना तौजरिबा मसिंग याम बयाम दबा दुन डेट अनादा थिंग अकोगी पाजरिबा अहिंग नुथिन तुमदना मा याम फंगबा कंपटीशन हाइबा पोसे कोंजेन ति यावरिबा सात्र मयाम सिदा सिगी पोस्ट सैदा मोगी मोरालिटी हाइबा तारे मसिना कयाम याम सोकनिंगाई ओइ हाइबा पोसिम सु हंगनिंग हाइबा ओजाना ओजागी अकोगी पावी स्टेटमेंट केनोदरा अकोगी पन थंबी किमदे सिक्युरिटी ने पिसिलंबै पोट सु यावबदो अकोई मसामंग हाइबा ता जेक्सन ना ngak सेनगदा पोटना अदुना पिसिलंबै इन्वॉल्वमेंट तरंबगी पोट सु यावबा लोइनमक से इन्वॉल्व तौसिलगे पोट यावगा मरक सिदा लोइनमक अकोगी उपाय लेतदना लुपसिन भाइबा तारे यावसिलक सिगुम बनिगम चुम तौजरिबो ओजासिंग अदुगा अकोगी अहिंग नुथिन खांगदना पाजरिबा अंगांग सिंगसिगी मोरालिटी दिसु कैम सोकलप याय हाबसी क्वेश्चन छि कमाय थंबिनिंग से स्वाइसिद याम नोंगाइबा क्वेश्चन है दारे बिसि थोक तौना ते थोइ थोइ सिके ना कन अनि थोए पेरेंट्स सिंग से अकोइ कंप्लेन तौ बाय दारे हान बसिना मागी अहिंग तुमदना लाइक पाजबा मैरोइसे मसी क्लासरूम दा इंथिना नुंगाइना डिस्टर्ब समता पीदना एग्जाम इबा ngamdre है कंप्लेन अमा माना पाजरि मयाम सिंग दु थांगरबा याम दुना मागी आंसर स्क्रिप्ट फक्ता मुल्लगा सिल्ले हैबगी कंप्लेन अमा लाप टीम अमा हाइदारेन अदि नाकलम मदना मु अखोइना एग्जाम सेंटर दा चलगा येंचलु सिबाबुदा मिनिट 10 का फारागदी कैदौ लेरिगे गायना मपानदगी लाव खोमु तौबा पेरेंट्स मयाम थोलप हाइदारे नाकलानि मक्साइ दा अन सिगी अखोइ लुपथरइबा सिगी फिल्म से मसिदा अखोइ कुदिमकी रेस्पोंसिबिलिटी ले असे हजिक साइ ओजाना कनोना याम किरन हाइबिगिबदो एजुकेशन की अनौब पॉलिसी मैम अमदि पुथोरपा पॉलिसी दी मैम अम लाए फजब फजब पॉलिसी अखोइदा उहलकान मदुगी कानब मैम अम अखोइदा खंगनबदि खंगनब अदुगा
पुथोरिबा पोतो अखोइना इम्प्लीमेंट कयाम तौरगे से ममा पोय ओइबसिंगदसु मदुगी कानाबदुदि खंगदबा हाइतारे सिदा अखोइ एजुकेशन की लम सिदा थबक तौमिनरिबा अदुगा ई पाउगी मरम थबक तौरिबा अखोइ मसेन सि खक्तंग ओइना मसिगी पॉलिसी सि ओइना नैनरगा लैबा हाइतारे अदुगा मिचम मोइना लैरिबा युमदा लैरिबा ममा पा अदुगा क्लासरूम सिदा लेखाउ यालकांदा लैरिबा मैरोइसिंगसे मसिदैसिदा लाइबा अनौबो पॉलिसी सिगी मरमदा अखोइजे याम हेना अवेयरनेस पिबा उदबा हाइतारे मसिगसु अचौबो मरम अमनेबा ngasi अखोइगी एग्जामिनेशन दा अनफेयरमेंट सिजनबदा कनो अकीब लेरक्ट्रिबा मसी आराम थबकसे अचुंबा मोइना होजिसि उखलैने उखलैसि किन हरकंदा होजिकि अखोइना क्वेश्चन लीक ओइरे नत्रगना एग्जाम दा आराम पांबाय सिनरे हरकंदा अखोइना मियाम दा खगनबगी थबक तौबसे मसी अखोइ सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म दा एक्ट सैरी से रोबी थाक्तने हाइतारे ओइ तारगदि सैरी दु साउनिंबगी नतबा हाइतारे अदुमा अदुक्थिना कमेंट पिनरिबे म्यामसिंगसे मसिदैसिदा तौरिबा खुदिमक्सि अखोइ खुनाइसिदुम तौरैनेना खनबबुदि तौरै पोसि खुनाइसिगी येंगनाबदोंनगो उरैसे कना कन अखोइगी खुनाइसि वखल खनबगी चांगसे वाले हाबदुने मसी म्यामसिंगसे अखोइ वखल मुन्न खंदर कांदा मसी खलनबगी मसाकसे कनाना पिगदोन हाइतारगदि अखोइगी ओजा हाइबा सिनफमसि लैबसिना पिरकदोइने ओजासिन पिरकदोइने मोइ कनादा इंस्ट्रक्टर तौरतोइन हाइदि पालिबा लेंगासिना ओजासिंदु इंस्ट्रक्टर तौरकदोइने इंस्ट्रक्टर तौरकद मखोइना ताकपि तमिबे थबक तौबदौने अदो होजि लैसिदि अखोइगी गवर्नमेंटसु अखोइ दुम गवर्नमेंट ने हाइरगा दुम लैबा अदुगा फील्ड कुमकुम दबा अदु ओजासिंगसु अनो अनोबो लाइबा मयामसिंगसि नैनदबा हाइदारे नैनदबनिना मखादा लाइबा अखोइ महिरोइ मयामसिंगसिदु मदुगी कानाबसि करिनो अदुगा मसिगी तोंगजबना करिनोसि खंगनद्रबनिना अदु ममा पा मयामसिंगसि होजिकति लाइक तम थाबा मतमदा मसासिंग लाइक तम थाबा मतमदा सुमनकि कनोदा दुम इसा लाइक तम थारिनि आई युमथंगनाबदा लैबा आई इसादु बेन मिगी मसादु बेन तोंग चले अदुना आई इसादे स्कूल चलो याद्रे बेन तोंगनद्रदि हारकांदा बेन तोंगन स्कूल काय लेगेन थिरगा थाबा मतमने अदुबु बेन तोंग चलबम सुम खोंग चलिबा महिरोइदुना कयाम यामना करम मखलगी महि मसिंगमा पुरगा लाइ करम वखलोनमा पुरगा लाइ हाइबदुदि ममामपा मयामसिंगसे नैनदबदोंग तौवे अदुना मसासिंगसे स्कूल चलोरगा हलकपदा ट्यूशन मफमद थिनजलुबा हयेंग तुमम दा यौरकांदा मसासिंगदु ट्यूशन मफमद लौरकांदा अदगी सिस्टम सिदा सुम लैबनिना मरमरकांदा अखोइ सिसिउना सोक्सलैने अदुना मसि म्यामसिंगसे अखोइ सुमथोमिना जाय तारगदि ममा मपागी रेस्पोंसिबिलिटी याम चावी अदुगा लैरिबा स्टेक होल्डर म्यामसिंगसिगी रेस्पोंसिबिलिटी याम चावी अदुगा ओजासिंगसु अदुगा लैबा अखोइ खुदिमा हाइतारने गवर्नमेंट म्यामसिंगसे अमतोइना लेमिनारकांदा मसिगी सिस्टमसे होंगनबदंता अखोइ अनौबो वाखल खलकनबदंता अखोइ अवेयरनेस तौब मथौ ताय मस्वाइसिदा अखोइना पंजनिंगसि कैनारकांदा ओजा हाइबा सिनफमसे अखोइदा याम मरु मथौ ताय महिरोय मोइना हाइतारे अदुनने ममांगदा देसामना ओजा फुरे गाना हाइबा मयाम थोलकांदा देसामसे हेक्ट थक्सी खासी नाइदबा अदुगुम्बा डिसिप्लिन यावदबा अदुगुम्बा कांबू ग्रुप अमोइना अखोइसु उबि बाइतारे अखोइदा फाउजरसि कैन हरकांदा अखोइना ओजाबु फुबु नत्रगना अखोइना ओजादा अकनबो वाफम मयाम थामिसि कैन हरकांदा अखोइबु ताकपिनाबैदमतने हाइतबा सिंगदबा महिरो अखोइसे हाइरे सिंगेने लैरिबा ख्वाइदगी खंगे लैबा ओजा हाइबदुना अखोइबु ताकपियु हाइबनेबा अखोइबु ताकपिनाबैदमक्ता मथौ मस खंगद्रबसिंगदो अखोइ मधुदा अखोइना एक्शन तौबगी वानेबा मधुना अखोइदा मोइना ताकपिर तारगदि ngasi अखोइना वारिसे मसि वारदबसु याय तारे एक्समाइ थमसे ओके ओजा याम फजना थंबी अखोइगी ओजा थोइना याम चावी रोल से ओजागी रोल से सुकी मतिक चावी अदुगा अखोइगी सरकार गवर्नमेंट हाइबा तारे अखोइ मथक्तगी वर्क तरिबा कनोसी अखोइगी ऑपरेट तरिबा मोंग से हाइतारे अदुगा अखोइ स्वाइदसु अदुम ओइरगा समाइना लैरा ममांग चितेसु खंगे लैरा कांदा अदुम हाइजबन ओजा मथंगदसु अदुम अखोइ क्वेश्चन दे समाइन दिक तौरेन खलसि पेरेंट्स विल बी विलिंग मोइ मसाद दे तौहनिंग कनिबा सात्र सिंगु मांग ताबलुम तौहनिंग कनिबा अदुना पोस्ट यौदिंग तौदिंग मसिदि यादेना हाइना कि हनबगी अखोइगी इफ नेसेसरी फील्ड चतन ओजाना पनबिगिबदो यादेना हाइ पोतुमा अखोइगी हेका तक्थरकपसिमदि अखोइ मासोने तौह्रमदन मसिमिदि याम तंगाइ फदबदो लै थैंक यू सो मच जान थंबि से अरोइबगी ओइना अरोइबगी राउंड चाहिँ ओजा हेमचंद्रदा ओजा अखोइ एजुकेशन सिस्टम से सिगिसु अखोइ जे नैनमदा फजन पुथोए दुसे एजुकेशन सिस्टम सिदगी अखोइगी अमोटपा लालिबा करी मैम पनिशमेंट दरकार ओइबसिंग दरकार लेरगदी यामना अकनबा मतुंग नाउदा अमु हेन तरक्तना ओजासिंग मैम पनबिग्रे सिगी पोस्ट लेरे दुना मोटलिबा लालिबा सिंगस्तेगी क्वेश्चन लीक ओइरकबगी मरम सुदुम ओइदुइने ओजा सिसे दुम तारगा लेरे दुना सिस्टम सिदा फत्तबा सिंसियर ओइदबा खरा याउसिलगा लैबा पोसिना मसिगी ओइरकबै पोसिमदे अदुम हंगत हंदा अदुम राउंड दुम चट लेरे हाइतारे सिगी पोसिमा लेरे अदुना सिपुना मक्सि येंगा कांदा अखोइगी मियामना वखल तामिनरगा हाइतारे मियामनासु सिस्टम से अखोइगी सेमदोकमिनबगी मियामगी कनो से इन्वॉल्वमेंट से याउदबु सुंगा यारोय मसि मसि पुन्ना लानी अपुनबगे अखोइ करी खोंथांग हेना कनो तौरगदी लखत हौरगदी हाइबा तारे मियाम बोथ टीचर कम्युनिटी द हायर अथॉरिटी एवरीवन हाइबा तारे करी मेसेज पिबिनिगे जा साइसिदा अयमता हाइजागे
manipur gi department singi manung da education department se quite chaw department ne adu quite gi mot pa department so mane amaning singi hoigi w no pam sa na chief minister oi ni matam da mana hai gi ba muk azu ngang lei ba da education department city lai la su sum thuk na marwe na mana mai na hai gi ba muk ning sing ne masi sida leriba fake appointment ki hauraga adagi retirement gi kari gi oja gi so many asida masidagi haura itune oja du moina hapak tu natro ada oja oining ba mi da oja ohen ba sine ba thau tari di oja kudi mak phati ain lo budi yarwe oja ba yam leri ba ko integrity yam lei oja le ba question same su kari ma haidok ta magi imungda magi masudo masado prekha thabu yaur bauda haidok ta oja le am integrity le adu yam tamjaning le bo adugumba miyoi singdo khara masing yam hanba mathau tari haibani da aduna department sina logodori ba oja sing si khara mating leiba haitare ko oja oining ba mi adu ohen bu chumme ba da hajukti oinari bo oja khui si hoi somda kai training adu pass to godamni adu to dumni asina makhalamni ko adugumba pass to roba oja sing dugi marak tasu angang lai takhodna thika to leiba su bari mi yauri bune ba adudi magi earning du ko yeng ma to buni haine lowe ba ko mangon da oja oibagi quality tu yaw da toine aduna oja oijage haiba oja oiba phangdaba mayam su leibane ba aduga makhoi tu ningthi jana explore to biraga oja oining ba mi da oja oigedaba mi da oja ohen basine ba mathau tari di oja oiraga question photo kapaga angang da bini na khalli ba mioi du kan mai no oja oidoi no ni integrity level oja du oing ngam roe ba mana takpa lyric pariam haira su magi cook te lei bu magi thinking do adu dagi hongna lal e ba aduna maram kanda asigum bo thok sing si tholok pane ba aduna sumthok ba haiba sida makhong dagi sumthok kom mathau tai oja lobu matam da oja oining ba mi da oja ohen ba sagi thika taw do mi do oja ohen ladi masana thika taw le khidam ne ba dolo tu di dum sa gi ne ba mana ko asigum ba film si ta dana ba sidagi hongna yengselakpa aduga mama mapa sing guardian sing na su parkha mya yorga question thibagi chanabi ma leiri se masigi mindset simaga hongdok pi ba aduga sagi satra sing du su question phangani haibagi dream mama leibugum su he tawri ko ai ga sai na first round da haibadu ai gi chanu pi do 12 thai atom bi se ko ma je 12 thaba kan da sigi thadringai prakha kharagi mamang da ma hostel da leige hai boarding da leige hai ba leige hai dim ram do ai ga sai hagi buduni question phangni hai bane ba aduna question boarding tawri ba yamna loina mak phatte hai badi khoi ngam jide ko yam phaba yam sincere oi ba boarding leram gani aduga hauzik hari ba magi mana hari du su mana mami to uba mana thengnabu ba khar leitoi ne ba aduna mana haire ido karigum khara leirabane ba leiribadu masidi organized crime gi manung chalakadoi ne ba aduna masigum si thidoga matam sana work hobu chummi aduga afaba khunai ama ohinabagi damak masigi backbone oriba education si phan badune ba pathau tare ise masidagi loina ma hawakaduni na sagi thika tawdu su mantri ogatu minister ogatu su masidagi loina ma hawdui ne ba aduna masi phan basi yamna mathau tai aduna masigi damakta aikoi punam sem samina ba yam chumi za koi punam maxima side hawakaduri ni akoi gi yanglen saruni haide bani duna ba duna yam phajaba ojana thambi gi beje oza oigadauba oza oininga miduda oza ohengadobuni ado haibasine aduga hujik hujik tathari basisi it's clear organized crime haitari mari sida sum amade tongdara kan masigi pochim ya chauba education gi asam maru ghar por sidai da akoi lan lamjing na patar poista hena chauba phattaba crime ji leiroina haiman mathok loina haijage adai hujik kan wada mu plaksige aroi bagi se oza kren da laksige oza masina hujik tawriba mayam sina sigi system se laiba amot pa pukchen sengdaba phattaba mayam sina satra singsi akoi gi nattaba sigumba pambai singkida hena chingsilabra haibagi poto chingsilabra na akoi moibu guide to bigada moibu takpi tambigada posida haura iba maturity watli ba akoi gi kano haitare angang singkida hena chingsilabra haibagi asoba question lai masi oitaragadi makoi gi tungi career aduga samasigi kari phibam da oirakani haiba posim su lai swa area se roja aroi boina kamai thanbini maning hanba samasa mo orani habdi ju maning hallabani koi se na edi ko
aduna huzik sigi pot mayam ji huzik question lik obi wathok India Pumba Nille ba phasdaba pot ama tawji pot masi ko kan ji hai taragadi ngasai oja hemchandra na haibido yam hemchandra haibe chapchan yawgre ko oja ge simpham da sunroi do kangu sing ji khanduk laga punishment ji huzik smain tawri sing chapchan piba aruga madugi rules law mayam government sema kana madu chapchan chana na bahon da government kumni yang ma da ka wai lonena criteria sudana school gi recognition pithok pura chena number khudi makse masi chap chaba chairak piba mathuk tai aduga school sing jina amu chap chana di recognize tawra kan da ko whether moina private school topa recognition mapung phana criteria subuda chatkera government school chatkera madu madakar ore aduga ta sengna haragadi ekoi ta sengna haragadi laibana masing yam yamba lamdam ama oirabni iramdam manipur ji jikti ko mayam mapanda langba man manung loi khorabne ko sina aduna education sectors bu gachena business sector ontono bona ribasing che chap chana chairak piba adagi ani aduba kano koina nga sa ina mamang panjaba unified district information system education na ma leise sigi report se koina chahi tara tara gi magi kano du pihan bana taba chahi lo na taba ls yamdra bada chahi ma 6 month ngamdra su 1 years ki manung lower ga madugi feedback sing loro follow up action sing je matam changa leringa da matam gi lengak tuna lokhatpa maduma chungani aduga education sector se uplift tawsi haragadi government ngasi uzik matam gi government na haujik phawda thokriba order mayam se masi ngak na government na chapiba ko aruga ngak taba school aruga business sector ontong na bona bada mateng pangchaliba or school business to ina tawiba kangu sing se masi gi potudi madudi chengna ikhogi phong na praja miyam amadi lengak to or su loina mak aduga tungi khunai mirol da singna bane na lawra kan da ko makhoi du ta sen school sing di recognize to pa pansen bi to kudu yawda bani aruga private school kangu sing se ikoi private school satani ko ado dagasu masi phati haibdi nati ko na haise magi criteria fulfill oiba adaga ojaning season like takpi ba tambi ba mayam torbi mayam je kodima ki both good and bad sides to legane ba ada maximum de hoji private school na dominate toroga nearly 80% gi maya da private school oishala aga hingaga leraga government school na khaga tang oiba pai kha tharam dai na government school je tanga mi masing yan putrop school ju yawe na hainari ne ko aduna hoji ki mayam new education policy gi school faculty mission gi adagi ngasai na haijaba manipur government na sen ba ngasai gi registration and regulation act 2017 are orders mayam suma mayam singse fajana mapung phana masi thabak to ontho gadi madugi pochi manipur se hojik thoiba wathok sigi mayam je kasu leiroi aduna even question setters singse di ekodum government da michang sangra mai khangna sana da thibana tabako aruga especially hojik ekoina class 9 aduga hauraga 9 dagi hauraga ekoina up to class 12 poki 11 12 poki standard lai manung da leiba school link khatpa recognition pi ba kangu boarding hangi ba kangu boarding tori ba kangu ga nakna ba samna ba kangu singse kosem bosem mari lena ba government gi loisang school gi mari lena ba sing hai tare question sector oigera amoigera any administrative ki part sector the education kana yawi ba sing che masi gi ga kitang lakna ba sing lai ba si kamai thang no kai de thido kanda masi nakna handana nakna ramba taragadi mokogi punishment sing che hana mamanga thamakanda chira ta hanba punishment nataba thabak oina ngasai khoi che ngasi di khona paper sing da ngasi ko ngasai khoi keno gi DESAM gi keno tolopa sing yauri ko then adagi khoina class 10 gi 12 ki keno to wilik obi se yauri ko simba pot mayam sing huji khabar yauri pot thengnari mayam sing je khabar smain thengna bana tab khabar sigi mohta akhoi gi manipur se hana smaina taram bodo graph se makar pra setare ju school gi education gi keno si ko si graph se haigat pa graph amo ohen gi hai taragadi akhoi sincere transparent honesty aru dedication aru school sector du tasengna phagalagi khanba kangu nataga lingi kangu sing do kana no kupna thidu okanda government na su madu investigate rokanda tobo mathok tai natragadi akhoi je mayam gi any jaga am de koi ngasai bihar ga puthok up puthok ngangi se bihar da up da fast army do kano da kokhalaga wa hangu da ona tena even macha ma sentence samuk sem ngam da bana fast position lawing an to por wathok to ngasi manipur da dum tamna tholoi haninga leita base masi de koi manipur maning halan ba kunai maning halan ba okay ja yam chume ja akoi ojana yam phajana thambi duga akoi hujiki suni topper oire haina hairaga ai si phange na hairaga da manung dudi kem ta yaw da koi di quality kem ta maintain to dam da education dudi adu kem ta kan da bu oigani duga koi ningsing bi hujim mak sem tang ai ningsing jaw boda school sida koi gi lamdam se lai ba culture am ka hairaga di ma yamna phangba topper sing se laina ba gi ta na ba hai ba tare as a commodity masi semgat na ba so kano sigi koi gi society sigi khunai sigi
फब रिसोर्स अमा ओरकनबगी पोतुगी ताइवनबदा लाकपगे कोइ लैनब तानरकपा अदुना मरम ओरकन मार्क्स वाना फंगदबा यादे हबे मार्क तानरकपै पोत अम खक्सु लाए अदुना मसी मार्क्स दो फंगदब होनरक मदमदे एनी मीन्स अवेलेबल सेनगे हबगे फत्तबा लोमदा तंगसिलकपगी यामना कनो तोबसी यामना लाइबक थिनिंगाय ओबा पोसिमगी मामी सिम चखोइ चाउंग तारगा लैरी अदुगा आई कनोदा अरोइबगी ओइना ओजा थोजे लाक्सनिंग बसे ओजा सिगुम ममांग ममांग जही क्यादगी सुनी को एजुकेशन सिस्टम सिदा क्वेश्चन लीक ओइबगी ओरो अमगी बोरो सिगुम स्कैंडल ओइबा सिगुम केस मयाम से पुथोक्तना मयाम ममा कोइदा लाइमलाइट ओहलगा लाई हाइतारे ओजा अदुगा हुजिक सिगुम बसिगी मखा ताना थोक्तनबा अखोगी लैंगाकदा मियामदा ओजागी कम्युनिटीदा छात्रसिंगदा कमाय हाइबिनिंग ओजा अपोगिना सिगी मयाम सिंगसे मुथत बसे by force to bayaro by force to so means sama dum thira dum tawno honor kan mathau tari si kaidar kan da ekoi wakal khan bidon masi koina aran ba pambe ma season ar kan da same ki ba miro se masina koi khunai se pura kan da karamba khali khunai ma pura kani or duga ngasi ekoi ne stage da niyom chumna like ni thina takpi ra kan da mana chahi ma tamuri ba mahi masing do madugi changyeng ama khak pangthokpani adana nangna hek khangi ba hairi mayam sing do madu iromo haidana adugi train do takpi rak taragadi situation moi like paning bagi thilam phorkane adugi matam du ne ba khoine afaba khunai ama semna bagi tangka ma dai lor ko do jai tare na masi khudma ki responsibility se masi amana amada thangjana ba natta bai tare satra gi lising bane na leiba ekhoi yawra kanda mama pa oriba mairoi masa oriba aduga ozagi sinthom de leiriba aduga administration gi leiba ekhoi lenga ki maya kan mayam sing se officer mayam sing se masi goi ba apun ba wakhal khanmina ba ya ba area ma lomina kanda ekhoi ne miyam si deisida sigi larik tambagi mowong se sumai tamagadi ekhoi tungi punsida afaba oigani aduga sumai tamagana masi phatabo phal phangani haibase masi masa khaina matam chana chana hongai ba ekhoi gi anoba globalization gi kanu si deisida yauri laibase masi gi khangna एकोगी मियाम सिदा खंगन रो तारगदी एकोई वाखल खनबगी सांगसे याम वांकनी खाली और मसी मियाम सिदा सोनबना मरम मरकान अवेयरनेस से सोनबना मरम मरकान दा एकोगी मियाम से ओसी वाखल खनबंग मक्तबने ओइ तारगदी वाखल खमप ngमद्रगसु वाखल खनबंग ngमिबा कांबु खरा दिसुबे सोदन लेबम थोयबा मसी मियाम सिंगसे एकोई तुमदुना लेबा मतम ओइद्रे एकोई हगल पुम संगी हगल कांदा एकोगी इरांग अम थोय नत्रगना होजिक सिलेबा की खुदों थिबा म तारे हाबम तमददी एकोगी मियाम थोला कांदा खुल द रेस्पोंसिबिलिटी लोर कांदा मैरा सम फाइब मैरा फमम द चतन वरी साबा अदगी लेकाई की मी खर पुजल कांदा मजुगी अवेयरनेस तोबा मैम एकोई तौगी लांगी बतम दबाव मजुगी अवेयरनेस तौवे लालाइसे तौरिबा लांसे सिनी सिमाइन तोरपनी खोलपनी मैम तौवेबा सिगा chap manana ekoi education haibase education da thengnari ba ekoi ge lan se masigi sigi phibam se ekoi maithi ra ba ge lanmi ma dongna ekoi leire haibase masi khanga kanda karmai tor kanda ekoi masi education gi lan se ekoi karmai ngam da ge se masi ekoi gi miam sida tambi bagi program ma ekoi chathara gadi masi ngasi ogi darga su mokoi olpa sahi dadi sujoi soidana masi dagi percent ayambadi ekoi kokpol ngamuni khali aduna leibiri ba government amsung ekoi gi tonga ba civil society organization bo su aduga mahiru lopsing orga su masida ekoi da leiriba ekoi na hona jariba mayam sida urakpa khangakpa tarakpa ekoi da tambirakpa mayam sing se masi mayam ji amatoina tasala kanda ekoi khudimang na responsibility lor kanda wakal khanba ngamdriba mahiroi sing aduga wakal mafung phana khanba ngamgidraba ekoi mama pa sing leiba mayam sing se maside je chatana ekoi wari sabage program tor kan education haibase masina ekoi gi punsi hingbada amade ekoi gi khunai ama chakholapuda kayam yamna maru oibage masigi kanaba se kayam yamna leige se masi khanganabagi program ba ekoi puna paikhan nimba mathau tarabra haibu mai mai tham okay zai yam phajana ko cha thoi ne yam phajana thambi education haiba lanfam se je ekoi hujik mai thiraba gumna leire habasi masi yamna significant waina ai thamjage tasengna hairakanda education haisida bu masi butin charagadi khudingmakta loina ba mangthana nabagi khunai ama haibado adum oirakaduini aduna boikoina backbone ni yanglen saruni ena mayamna hainari bani aduna ama khaktang na gyan taraga ama khaktang na sincerity lairaga akhoi gi parents oza sing adagidi ngasai government lenga mayam leisna ama khaktang na gyan taraga sincere oirakanda loina ma chumthokpada yarui dabandana koi khudakta Fujik akoin masi chumthokna bagi tanjadu natak madu yadra su laiba near future sedi tarang ba taseng ba du sincerity na pik than ba adugi circle du da akoi koiraga chatpa
अदुगुंबा सिस्टम अंको हेनबिदमक्ता पुनमक्सी लोइना भाव तामिनबा दरकार ओइ मसिगिदमक्ता ज्ञान ताहनबिदमक्ता अवेयरनेस प्रोग्राम सिमा याम चाउना दरकार ओबिग वफम सु पनबिरी याम नुंगाइजे दुना ngasi si अखोइगी लैरिबा कनोसी ngasi अखोइगी टॉपिक सिमक्ता सु थमजरिबसी क्वेश्चन लीक इन क्वेश्चन लीक की वाथोक से इंडिया पुंबा निल्ले है क्वेश्चन लीक ओइबगी वाथोक से इंडिया पुंबा से निलहन बनतबा अदुगुंबा अफबा चौखटबा अखोइगी लैबाक सिबु मणिपुर सिबु मसक ताकदबा मालेम पुनमक्ता मसक ताकदबा अदुगुंबा यामना मिंचत अफबा पुरक्तना मिंचत उरोम खिंदना हेना अफबा लोमदा इन अ पॉजिटिव वे अदुदा ओइना अखोइगी मालेम पुंबसी इंडिया दे हेंदोक्तना निलहनबा अदुगी माइकेदोन चंगसिनसी मसिदा अखोइ पुनमकी अचौबा दायित्व लैबसे मैम पुनमक्ना ज्ञान तामिनबगी मतमदु हेंदोक्ना ओइरे हाइबा बिलसिमा थमजगे ngasi ओइनादे अखोइगी डायलॉग की प्रोग्राम asi matang ase loijare ngasi gi dialogue sibu saruk yabiduna hawuden loi phauba chinba thakai kya kai thokpi harang mapung phan bebe damakta hen thodong ni kai khumna jeri ba ko gi panelist ahum oza hemchandra oza kiran amadi oza thoithoiba notice video tv gi me kai am kason thagat phondok je ngasi gi oinade ko gi dialogue ki program asi matang ase loijare hayeng su sum soi soi tena pungpham simakta da lamda masre thoiba tongan tongan ba thodok wathok singi matang da khana nenen gi tanja du ko gi dialogue ki forum na pudun lakjege miyam puna mak sum soi soi tena bideng tabiyu punong ko mukhana khulumje